kha ri ṱutshele uri vhiga ḽa mufumakadzi ḽi vhuhadzi a zwiho hezwi zwithu na zwithihi zwi sa tendi kha ri bve khazwo ri ye ho tea hune ra ḓo dzula hone naho vha si na hune vha nga dzula hone hu na fhethu ha muvhuso ho tou fhaṱelwaho hune ha dzula vhathu vhane vha khou tambudzwa nga nḓila yeneyo. Vhafumakadzi masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou ri kha ri vhe vhafumakadzi kha ri vhe vhafumakadzi ri imelaho ndavha dzashu kha ri vhe vhafumakadzi vhane ra kuvhatedza vhana vhashu hezwi zwithu zwi khou mbavha a tshi tsha kontheina na maipfi ane nda nga amba nga murahu ha musi ndo pfa maipfi a muṅwe mufumakadzi mulovha we a vha a khou tambudzwa a tambudzwa na ṅwana wawe lune lu vhaisaho nga maanḓa. Hezwo zwithu zwi khou vhavhesa nṋe nda ndi tshi nga ri mulayo we ri khou lila riṋe vhafumakadzi ri khou humbela u dzhielwa vhukando musi ri tshi ripota mafhungo ashu vha dzhie vhukando vho vhavhaho zwi vhe ngudo na kha avho vhane vha vha vhaiti vha izwo. Vhafumakadzi a ri tshi kondelelei ndi tshi ri kha vhewo vhanna wa thintha vhafazi wa thintha mbokoto lithani ri tambudza nga ṅwedzi washu please ndo livhuwa ndi vhafunzi vhone tshilo na ndi dzanyiza sa thavha na makumbani ya PS na vhathetshelesi vhoṱhe vha Mutingati community drive hanefha manini ya Tshikova ro ḓi takalela nga maanḓa kha Muofhe FM khou swika zwavhuḓi nga maanḓa PS zwa vhukuma ngoho nṋe ndi ṋetsheo mboboliki ḽi nyitela u ṱhohodza mafhungo PS ndi u bvela phanḓa u tambudziwa vhana na vhafumakadzi zwihulusa ndo tielela iṅwe vidiyo kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi tshi khou wana mufumakadzi a tshi khou tou amba uri ene u khou tambudziwa nga maanḓa nga muthu ane a vha uri ndi muḓivhalea nda pfa ndi sa pfhesesi zwa nḓisela tshifanyiso tsha uri na vhaḓivhalea vha tambudza vhafumakadzi na era ndi sipe ndi khou zwi ofha PS ndi sipe ndi khou zwi shavha u zwi amba uri zwine hoyo captain ya SABC Livhue a khou ita zwone zwo khakhea nga maanḓa u vha a khou ri nyadzisa riṋe sa vhanna ngauri riṋe ri funa vhafumakadzi a tambudzi mufumakadzi nga iḽa nḓila ine a mutambudza ngayo kha vho Muofhe PS vha khou lila vha khou gungula vha dzula vha khou tambudzwa kha ḓuvha nga honoyo SABC Livhue ane a vha role model kha vhaṅwe vhathu SABC Livhue zwine na khou ita zwone mukomano wanga a zwavhuḓi ṱutshela maitele ane na khou ita one ngauri vhathu hangei nnḓa vha ḓivha uri no luga nga maanḓa mara a ni ngo tsha luga ngauri mufumakadzi waṋu u khou lila nga ini zwi vha zwo khakhea nga maanḓa zwine na khou ita zwone SABC Livhue ni ḓivhiwa nga maanḓa shango ḽoṱhe mara hezwi zwine na khou ita zwone zwi a ri nyadzisa riṋe sa vhanna zwihulusa nga kha ṅwedzi wa vhafumakadzi zwo khakhea ndi a khulona na vhahone ni khou mpfa SABC Livhue ndo livhuwa nga maanḓa PS hanefha manini a Tshikova ro ḓi takalela nga maanḓa ndaa. Okay ndi vhaṅwe vhane vho rumelavho a vha itela u ṱhohodza mafhungo ro dzhena zwino kha ḽoṱolosho lwa vhuvhili ndi ya 30 minete u bva kha awara ya vhufumi na vhuthihi ndi khou vhona vhathu vha tshi khou lidzela kha vha ri thomele ite dzi nyambedzano ndi khou lingedza u lidzela hangei kha Muofhe khou ḓivha engaged kha vha ri ndiye kha hoyu we a ḓi wana a tshi khou thusa Muofhe a ri khou sedzela uri tshiimo tsho vha tshi nga nḓilaḓe ngauri o swika hone ya ḓi amba ri phumudzo nne dzina langa ḽi songo swika hone ḽa bulwa a renga ḽi buli o khou ṱoḓa u swika hone ya ḓi wana a tshi nga khwaṱhisedza vho zwiṅwe zwine ya khou ri o zwi vhona zwi tshi khou itea ri khou livhuwisa nga maanḓa Anonymous no vha ṱanganedza fha kha Mutingati community drive kha Vhembe FM ndi maṱavhelo na vhathetshelesi vhoṱhe vha Vhembe FM ri khou livhuwisa nga maanḓa ndo ḓi wana mafhungo afha uri wo vha muthu wane Muofhe vho ḓa afho vha thusiwa eli fhungo ḽi na vhungo u guma ngani Muofhe a vha ngo ṱoḓa vha thusiwa zwo iteaho ndi zwa uri ndi muthu ane zwo tou mpfounela ro vha ri tshi ḓivha ri khou ḓi amba nga founu hu uri nṋe a thi mungana wa Muofhe nda ndo ḓivhela mukala wavho ane a pfhi uri ndi SABC Livhue then nda invitiwa muḓini wavho nga muna wavho ra dzhia ra dzula vha vha zwavhuḓi ra swikela he vha nkhumbela phone number ra tshentsha dzi phone number ra thoma u shera dzi thaidzo dzine vha khou ṱangana nadzo
vari arali zwi tshi konadzea nda ri tshi nga humbela uri vha nyambele naye uri a litshe u ntambudza. Zwoṱhe zwe vha vha khou amba zwone kha social media is true vho mbudza. Zwe nda feila zwone ndi nga murahu ha musi ndi songo kona u swikelela hune nda nga amba na Livhu nga ha thaidzo ye mufumakadzi o ambudza yone. Zwi tshiya ra tshi ḓivha ri khou ḓi-communicate nṋe na mufumakadzi wa Livhu a tshi dzulela u lila a tshi mbudza dzi problem ndi tshi ḓi murindilisa. Sa musi ndo rali ndi mufumakadzi u nga si vhudze muṅwe mufumakadzi uri kha dzhie tshelede a ṱuwe muḓini wawe. U vha wo lavhelela uri thaidzo ine a khou ṱangana nayo kha musi ḽiṅwe ḓuvha i ḓo fhira mara kha muya Muofhe a zwo ngo vha ralo ngauri vho dzulela u vha mutambudziwa tshifhinga tshoṱhe ṅwaha. Vha vha vhudza uri zwo thoma lini Muya Muofhe izwi? Nadzo Muya Muofhe vho lingedza u amba na litshe amba naye hanefho na Muya Muofhe vha vhone vho swika hune vha ḽi fumula vha ḽi dzula nṱha uri ḽi songo ambiwa vha tshi khou tsireledza SABC Livhue a ḓi tou mavharivhari a hu na ngoho khaḽo u ya nga ha vhone. Fumudzo arali ndo ri mafhungo a songo ambiwa ndo ri a songo ambiwa ndi tshi khou vhudza nnyi ndi khou ri a songo vhudza nnyi. Ndi khou amba uri ndi vha ndi tshi khou zwavhuḓi vhathu vha khou mblamela uri why nṋe ndo dzula khazwo ndi songo ḓa nda zwi amba. Fumudzo a ni ḓi na mbudza mafhungo a muṱani waṋu nda ḓa nda anea no vhidza nṋe na trusta nṋe na mbudza imi muṋe wazwo ndi mini no ḓo bvela nazwo nnḓa nothi nṋe. A thi koni u ya u ni amba nda ri nda ndi khou solva mafhungo a Fumudzo na mufumakadzi wawe nahone zwo ita so. A thi koni. Mara arali nṋe ndo ḓa na ri kha nṋe na ri ndi khou humbela uri ni nthuse ri sa kuwe ri ye mapholisani kana ni nthuse ni nṱoḓele fhethu hune nda nga dzula hone ndi bve ndi ṱuwe ndi yo dzula hone. Nṋe ndi a tea u ni thusa ende ndi afho hune nda nga kona u zwi amba na muṅwe a tshi ri ini ni tshi khou tou ita izwi nda ri ndi ngauri Muya Muofhe vho vha vha khou tambula. Mara zwino arali Fumudzo nṋe ndo takuwa nda ri thi dzuli nṱha ha mafhungo haya noni sa zwine vhathu vha khou ambisa zwone uri ndo dzula nṱha hao nda ṱuwa nda ya police station ndi tshi swika ngei ndi vha vhudza uri ndo ḓo vula case ya uri Livhue u khou rwa Muya Muofhe. Muya Muofhe vha no khou rwiwa vha gai? Ndi ngani vha sa khou ḓa vha amba uri vha khou rwiwa? Vha tshi sedza tshifhinga tshe vha vhidziwa vha ya hangei muḓini vha amba na vhathu vhoṱhe Muya Muofhe khathihi na SABC Livhue vha vhona vho ita zwo linganaho ṱhamusi u thusa Muya Muofhe. Nṋe ndi vhona ndo ita zwo linganaho Fumudzo nga ndi tshi ḓa maanḓa ndi tshi khou sedza uri nṋe a thi tu vha vho psychologist a thi tu vha social worker ndi vha ndi khou shuma nga nḓivho yanga ṱhukhuṱhukhu ine nda vha nayo ende ndi anzela badi uri ndi tshi thusa muthu nda ri arali nyimele yo vha i yanga ndo vha ndi tshi ḓo itisa so ndi tshi khou itela uri muthu a kone u pfha uri mini ndi nga itisa so. Mara na wana ni tshi amba uri Fumudzo nṋe arali nyimele i yanga no itiwa so ndo vha ndi tshi ḓo zwi ita so imi na ri heyo nṋe ndi vhona i si solution ngauri ndi tou ṱuwa hafhanoni nda ya gai ndi dzula miṅwaha minzhi na muthu. Vhone vha khou ri vho lingedza ni vha ni si tshena zwiṅwe zwine na nga ni vha no farea zwanḓa. Mara arali ni khou swika fhethu muthu a ni vhudza uri fulu zwiṅwe na zwiṅwe zwine na khou ṱoḓa u nthusa ngazwo arali ri khou ri kha ri ye police station na nṋe ndi tshi khou takuwa ri khou ṱuwa roṱhe ngauri khamusi ndi khou ofha u ṱuwa ndi ndoṱhe. Arali ini ni tshi khou ṱoḓa nṋe ndi tshi khou ṱuwa ngauri thi ḓivhi uri ndi ḓo ṱuwa nda ya gai ndi ḓo ṱuwa nda ya shuma gai. Ndi a humbula tshiṅwe tshifhinga ndi tshi ofara Muya Muofhe mushumo nda ri ngori a tshi khou ri na vhana nga vha ḓovha vha tshi khou ḽa mini nda ri Muya Muofhe ndi khou humbela uri ni ḓe ni thome mushumo ra tou langana zwavhuḓi uri u khou ḓo thoma gai. Thi ḓivhi ndo sokou pfha mulovha a tshi ri Livhue mbo ḓi mu discourage ende nṋe vho thingo tsha vhudzisa ndi amba uri Muya Muofhe vho rala a thi iti zwithu on her behalf. Ndi nga ri a Muofhe o rala u fana na tshithu tshitori tshino khou amba uri Livhue o valela ṅwana a tshi khou luṅwa nga nngwa. Nṋe ndo thoma u tshi pfha mulovha sa ini Fumudzo sa muṅwe na muṅwe muthetshelesi ndo thoma u tshi pfha mulovha thi ngo tshi vhudziwa
arali nne ndo vhudziwa zwi amba uri nda ndi tshi ḓo ḓi takuwavho nda ri sa ṅwana ane a khou itiwa ndi ṅwana a kone u ḓiambela zwi amba uri na Mia Muofhe vha 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 tshi khou dzhenisa tshanḓa kha u abusa Muofhe arali Mia Muofhe vha ri zwo itea vha siho vha tshi vhuya Mia Muofhe vha tshi wana uri ṅwana o luṅwa nga nngwa khofheni vha 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 na vhuṱanzi ho uri o dzhenisa tshitumbani a dzudzwa tshitumbani na nngwa vho itani sa mubebi arali hu uri Mia Muofhe a vho ngo takuwa vha khou takutshela Muofhe vha nga takuwa vha tshi khou takutshela vhone vhaṋe na vho vha vha sathu vha redi Mia Muofhe muthu na musi na to vha willing yani no mu thusa Phumudzo na ri ni khou thusa muthu arali a sa khou ṱoḓa ene muṋe nga hetsho tshifhinga a nga si tsha fhuri ende zwithu zwa abuse zwithu hezwo zwino fana na hezwi zwa miṱani nṋe na nṋe ngauri ndo pfuka khazwo ndi a zwi ḓivha na nṋe nda ndi na vhathu vhane vha ḓiri vha tshi ḓa vha tshi advisa vha tshi tou ṱuwa nda ri ha uyu u khou ṱoḓa u nkwashela muthu hoyu ha uyu u khou ṱoḓa u nkwashela muthu until nṋe muṋe ḓuvha ḽithihi ndi songo vhudza na muthu na muthihi ndi tshi takuwa nda ri ndo neta after 10 years nda ri ndo neta na vhaṅwevho vha ri okay no neta zwino riṋe ra ro no neta ngo amba zwino sa Mia Muofhe vho rana mulovha vho ḓa kha public vha khou ṱoḓa thuso kha vhathu nṋe ndi sokou vhona u nga ri ndi khou amba uri vha khou ṱoḓa uri vhathu vha tshiwevho nga vhathu ngori vho neta nga zwine zwa khou itea nga ngomu nḓuni kana nga ngomu muṱani wavho hoya vhathu vha misika vhaṱanu Phumudzo hangei muḓini vha amba including na social worker vho vha ṅwala vhoṱhe Mia Muofhe zwo vha balela havhaḽa vhathu nṋe ndi tshi ya ndo wana havhaḽa vhathu tshipfi vho no ḓa zwi amba uri vha vho ḓi ḓa vha posa nga mafhungo avho ndi vhathu vhahulwane kha nṋe havhaḽa vhathu vhaṅwe vhavho vho swika vha posa zwezwo vha posa zwone vha vhona zwi khou balavho vha ḓitani vha ḓiṱutshela ndi a humbula zwavhuḓi Mia Muofhe ndo dzula naye goloini ndi tshi ri ndi khou humbela uri ni mbudze tshithu tshithihi tshine na khou ṱoḓa u khou thusiwa ngatsho hezwi ni tshi mbidza ni tshi ri kha ndi mbudzeni tshithu tshithihi arali ni tshi ri ani ni na tshithu mbiluni yaṋu tshine na khou ḓo thusiwa ngatsho ari ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga uri wambiwe na Livhu a shanduke mara Phumudzo nṋe ndo rali ndi a shandukisa Livhu na arali Livhu a sa khou ṱoḓa u shanduka ndi nga mu shandukisa Mia Muofhe vha vha khou humbela thuso ya ine impossible ya uri nṋe ndi ambe na Livhu kana ndi shandukise Livhu ende zwi nga si ite ndi nga si mu shandukise Livhu nṋe na ṅwananga ndi nga si mu shandukise arali a khou report ndi khou tshuza u tshila ngo rali zwi amba uri fhethu ya Livhu a tshi nga shanduka hone khamusi khaṅwe ndi musi vho ya police station arali a tshi ḓo fariwa a khakhululiwa haningei a vhuya o shanduka kana Mia Muofhe vha bva ndi hone he a vha u tshi ḓo vha ho fhela luambo fhedziha thuso ya nda ṋekedza Phumudzo ndi khou tenda uri a yo ngo thusa fhedzi ndo thusa ngauri ndo amba vho zwe nṋe nda fhira khazwo ngauri situation dza dzi tshi fana mara ndo i fhirisa hani nda amba zwe nda fhirisisa zwone ri tshi khou fhedzisa zwino vha khou ri vho lingedza fhedzi Mia Muofhe vho vha vhudza uri nṋe ndi kale ndi hafha ndo tou fhaṱa a thi bvi a ḓa dzula muṅwe muthu ndi yelo ne vha khou ḽi khwaṱhisedza ndi zwone zwe Mia Muofhe vha mbudza zwone uri vho thoma mukhukhuni u swika ṋamusi vha hafhaḽa na Livhu kha u nambe hu bve Livhu zwino arali muṅwe a khou ri kha u nambe hu bve muṅwe a ri kha u nambe hu bve muṅwe ni solvisa hani afho fhethu ngauri hu funa vha na muthu muthihi ane a dzhia decision ya uri nṋe ndi khou ṱuwa hayi no phana ri khou livhuwisa nga maanḓa ro ri vha fhe tshifhinga sa izwi navho vho ḓo wana vha tshi khou ambiwa upfhi vho vhudziwa nga hezwi a sumbedza upfhi a vho ngo ita zwo linganaho fhedzi ri khou livhuwisa u tenda u ḓa vha amba na riṋe ri vha bvisela lushaka khagala ḓuvha ḽa vhuḓi a there zwavhuḓi Phumudzo na vhathetshelesi kana inga ḽiṅwe ḽine vha khou ṱoḓa u ḽi ṱahisa phanḓa musi vha tshi bva muyani hafha ro sedza noyu mulandu hayi ndi khou nyaga u sumbedzisa uri ri tshi kha ḓivha kha honoyu mulandu na zwa uri ri tshi kha ḓivha kha ṅwedzi wa vhafumakadzi ndi ḓisele khagala fhungo ḽa uri ri sathu dzhadzha muthu ni thome ni ḓivhee kha mabuto a hoyo muthu uri arali hu nṋe ndo vha ndi tshi ḓo vha ndo zwi itisa hani zwiṅwe zwine vhathu vha tea u zwi ḓivha ndi zwo uri muthu arali a sathu tenda u thusea ni nga si mu thuse ro livhuwa nda zwavhuḓi ri vhuṅwe vhathu vhane vha khou zwi pfha uri zwo itea SABC ndo vhu founela mulovha I think around past I'll check my phone because I used my phone I was in a transport I think past 5 to 6 nanga matshelo na mubveledzi khou ri u murumela uri a ḓe a ri ṱalutshedze vhusia ḽawe Mia Muofhe ndo amba navho nga vho past 9 vha ri Phumudzo nda u lisathu vha redi namusi nga vho 11 arali nda vha ndo fhedza zwine nda khou ita zwone
lidwamba para professor basamba na musi na machero mangadiaba pedi muveledzidi naye apa giveredi naye katina mu uhuru wanu zindeke yamshuna bore ko ringedzero ba phone yango dzimiwa ko bafonera ito ba engaged tibutu ane bakuamba ngaro rutengo pedi ndakutheba daringisa tobuya bona bangu bane badzi shumana na yimilandi zviri zvinori uite amene risikosidza zvine zvakuite ndotoma ndaringisa gainde Hillside Motel day and night accommodation. Room zaudi zona kahodire na fridge, TV na air conditioning. Masiari nga mtengo ufare yaho, utoma ka 100 rand. Madepo nga mtengo ufare yaho, utoma ka 150. Riwana na ngobera, kagondo lauriwa njerere krosoni ya ujena backside. Rovura, na honi rishuma 24 hours, duba lingwe na lingwe. Kabari kwa meka 072 743-1464 kana 076-929-4772. Hillside Motel and Accommodation. Urenda na budere ndiwone mwana washu. Vhembe FM 89.1 to 102.4. Ndinetendane leli timu shasha. Sabunga umwezi wa bafumakadzi. Ripembera mwezi wa bafumakadzi rokatira bafumakadzi bote shango nga buphara. Bafumakadzi bamihaga bafara holupanga nga hunocheya. Bafumakadzi bambara ho kare ya mipha. Bashuma ho mishumo bodifunga. Ubona ka hondana nga ngomu. Bafumakadzi rifanira ushondukisa kubonere kwa shunga ndira ine radibona ngayo. Rifanira udimisa raranga phanda. Uvelera hamwe mfumakadzi zifanira uri totuwedza rothe rina manda kha upembelela mwezi hoyu. Vhembe FM ifikile chibi tiso ifikile ya Vhembe FM shani moya shangwena mina ivito iphumuzo kasyabe namumeriso wamena olokuswana mina la ozakazama kufonela mana Muofhe uri varipe busiyana buseziro duwana riskodile ndafedzi lutengo dokodelile dolingedzo dova vutamitsira bawa vamwe vathu vadorumela miledza minji bukuma vorumela muthu vana vavhidza kuti vo Calvin nengudza vachimiswa cha Real Men Foundation vakori murova vona thengo nji bukuma vachikodiphala kuti kavatuse kaidi pungo vone ngudza ndikoti kuisanga manda chipinga no vatanganedza paka Vhembe FM ndimatave ndi matavelo avudi muhashi na vatechelesi vati va Vhembe FM ndikotenda uri pungo iliva kusvika one valipesa kwine ngauri vowana miledzi ya vathu vanji vachikori sachimiswa pachine chasedza vafumakadzi vana na vanna ndingani vasosikuti tamisila nga dituza kaili pungo vangari mini khazote zvine zvakuamba usvika zvozvino muhashi ndikolibwa bukuma chipinga cherachiwana hapo ndingatakalera ngamanda uri khamusi ndibvisele zvipida zviviri kagalo uri vathu vakona uri pfesesa uri Real Men Foundation ritenda kamaini nahone kamaima washo kadzinyimelo dzopambananawo ndi vupiyo ungata muambo uri Real Men Foundation chautoma ndi chimiswa chine choregistariwa rune chidova hapo riambo uri na varangapanda vacho kana vocheranga upanda ndiko todosumbedza uri rikono upandanga ndichi richikosedza napo professionalism vune vavaoneka chimiswa ne anenda kuamba samurangapanda muhachi ndina zvithu zvinji zvenda zvigudanyana zvine zvachimbidzana na zvithu zvine dzithaidzo dzine rasedzana kadzo kanditori ka package yanga yothe ya theology muti ndichiguda ina chipeda cha marriage and family counseling nacho na substance abuse na dzimwe counseling dzenda dzita enepo so ndikotodori uamba hezvo zvichidori kusanga manda uri zviregistare kagalo uri erikotena ndichimiswa cheimonga ndirade radova rava na mashubu enepa muhachi uri anenda kuamba kandi dova hapo poche roita dzikhoso dzenda dzine vadzilanga security risk management dzine dzavori dzina dzicase dzina mafungo adzinvestigation ngangomu so elo ndandikotolegisa kagala muhachi uri ndichidoamba afa rikono vari kuchimbidzana rafana kupfuna rose zvavodi uchikotoamba nga zvichimo cha Real Men Foundation kabuimo kabupo hoke havenda uchingatozviamba ngowangapeka muhachi neasi rirotoma ndichifamba navo apa muyane rina runzi richifamba richikusumbedzisa case dzopambana nawo serazijena
ri tshi khou vhona ho vha na huṅwe hu songo tshimbila zwavhuḓi kana ho vha na u tambudziwa ha vhanna